ang tabuk oro Delhi High Court faijak tini ani kaisa case songmani abongka motor vehicle aboni insurance ni case o case o tam khangke kaisa borok bo accident ongka accident ongmani pore bo hospital thangai a jaga bo bini langma choman pore bin ma babu motor vehicle claim tribunal thangai 66 lakhs manka haipano tabuk brok ni case oro high court cholitong insurance company ro brok tam sangke ok rang chengri maya nei brok oro kaisa appeal file khaipe Delhi High Court tam sakangke norok je 66 lakhs nor 100% oro high court ni registry or rang jama khaidi 50% inke registry by fixed deposit tonai 9% interest o tai 50% inke je victim no brok no rang rinani jama khaipe mani porese ni case hearing khaina hinai saka haipano brok tam khaiga kodo application ni woi 50% rang rika brok stay naka ke tini tai 2013 ni chimi 2025 jira tini kono brok ni hearing ongya tini angkai se early hearing application file kega 151 CPC ni through te inke a application tam sika ani je matter asik bosor hearing ni atongmani dakti no hearing khainan bagai o case ni tei angtam sanamu chunke norok ni case pending ongi tong khangke kodo অনেক দিন পরে হিয়ারিং রক অংয়াং তংকে নরক অ্যাপ্লিকেশন কোড রিমানো 151 সিপিসি সিভিল ম্যাটার আসুক নো আং আনি যে ভিডিও নাই তংলাই দনো বেলকেন হামবাই নরক নাই তং